أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم. Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat etip aytı, "Şınlıkta sen kurkam huluktasın." Allah subhanahu taala süykli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulkun Kur'an-ı Kerim'de ayırıp aytı. Çünkü onun hulku ona kadar bir kimde de bulmagan revişte bula. Ol kişilerge özleri orasından jibergen peygamber bula. Ol galemlerge kıyamet gününe kadar öz kişinde qolatırgan İslam dinini alıp kile. İslam dini kıyamet gününe kadar barıga tiyiş bulu sebeple ol alıp kilgen ahlak, ibadet, üzere münasebet, yaşav revişi, yani ol alıp kilgen bütün nerse de ol nişik alıp kilgen kıyamet gününe kadar şulay barıga tiyiş. Enes radıyallahu anh heyte ol bütün kişilerin de yakşırak huluklısı idi di. Allah subhanahu teala heyte لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Şınlıkta Allah Resulü'nde sizge yerge tiyiş bulgan kurkem huluk hem yakşı sıfatlar bardır. Allah'dan sevapını hem ahirette cennetini ümit etken Allah'ını küp zikir etüşü müminler için. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberi olarak onlarga özünden ilik gelgen peygamberlerden de kübrek vazifalar yükletile. Onun şeriatı kıyamet gününe kadar barıga tiyiş bula. Şunun içinde kişiler mümkün kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e okşarga tırışırga tiyişler. Birinci Müslümanlar, yani sahabeler şulay işlegenler de, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün yoklap da okşarga tırışkanlar, mümkün kadar onu gözetip, onun işlegen işlerin, kılgan amellerin üzerine örnek itip alganlar. Her peygamber halklarga iman kelimesini alıp kile. Ama iman kelimesi kişilerge küçülüp kirtilmeyi, belki kurkem huluk yakşı örnek bilen kirtile. Allah subhanahu teala ayta, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah subhanahu teala ayta, "Ey Muhammed, Allah'ın rahmeti bilen ümmetine şefkatli buldun. Eğer katı köngüllü bulsan tirengden koşar idiler. Sahabelerinin hata işlerini gafu it, hem onlar için Allah'tan yorulkanın sıra, hem zor işler bulganda onlar bilen kengeşler." Hem indi biz bundan görüyoruz, ol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurulup aytılsa da, biz indi bütün yaklap aldı etkenimse onlarga şorga tırışu sebepli bizge de kağılap, biz de indi yumuşak köngüllü bulsak kına bizden ortadan yerirler. İslam dini el toralağına başlagan çırda da Müslümanlar şu hakikatini anlap peygamberlerine yereler, hem olarını kiri bir nerse bilen de şul yollarından sitleştirip peygamberlerinden ayırıp bulmayı. Olar peygamberleri bilen birge bulunu ölümden de üstünlük koyalar. Mekke köfürlerin kısığına tüze almışa bir Türk'ün Müslüman Efiyopya'ya köşüp gite. Efiyopya padşası Nigus alardan dinler hakkında soragaç, olar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ağası Cafer bin Ebu Talib radıyallahu anh İslam dini turunda tübendekilerini eyte. Ol bizge baratik dürüsüngüne söylerge, emanetini kiri kaytarırga, kardeşlik beyleşlerin üzmeske, hem kurşiler bilen yakşı muamelede bulurga tıyılgan nerseni kılını, hem kan kıyını tuktatırga emir itti. Yemsiz sözler söylevden, yolganlaudan, yetimnin malını oşavdan, pak hatın kızga yol ayağıdan bizni tıydı. Namaz okurga, zekat tölerge, urazatlarga emir itti. Biz ona şandık hem iman getirdik. Özü bilen alıp gelgen Allah'ın dinine yerdik. Nigus onlardan, Resulünün Allah'dan alıp gelgen bir nesesi sinde var mı deydi. Cafer radıyallahu anh bar deyip cevap verdi. Nigus mina ukal dedi. Ol Meryem sözünün başını okudu. Nigus bu ayetlerini işitkeş bir katı yıladı. Hatta sakalları yüklendi. Onun bilen birge ruhaniler de yıladılar.
Менә инде күрсәтеп тора бу, аларның да үз ягыннан инде исламга, алар инде бик якын кешеләр булалар инде. Нидән хәтта ислам динен официаль кабул итмәсәләр дә Коръән аятлары ишеткәч инде җылыйлар. Чынлап та ул Аллаһ Тәгаланың сүзләре. Бүген инде теге бидгат, Коръән бидгат дип тә хәтта кайберләр яшьләрдән бигрәк тә инде арттырып әйтүләрен. Ул Аллаһ Тәгаланың сүзе, аны кайда гына кайчан гына укысаң да, әлбәттә инде ул инде күздән яшь чыгарга тиеш, ә ул нидер тәнкыйть объекты булырга тиеш түгел. Һәм инде бүген әйткәнчә инде үзләрен онытып, башкаларына насихат кылучылар бар. Бит кешеләр безнең күп вакытта сүзебезгә карамыйлар. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә син күркәм хылыклыйң дип әйтә бит. Шуның кебек кешеләр безнең сүзләребезгә карамыйлар, бәлки безнең хылкыбызга, тышкы кыяфәтебезгә, башкаларга булган мөнәсәбәтебезгә, гамәлләребезгә карыйлар. Әл-Хасан әл-Басри әйтә, ул табигыннардан була, кешеләргә сүзләрең белән түгел, бәлки гамәлләрең белән насихат кылды. Без һәрберебез үзебезнең әхлагыбызны яхшыртмый торып, безнең үзара мөнәсәбәтебез яхшырмаячак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм кешеләрне үзенең сүзләре белән вагазлап ялыктырмаган, бәлки аның холкы, гамәле һәр вагазында үстен булган сүзе гамәленнән аерылмаган. Шуңа күрә дә безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сирасын, тормышын яхшылап өйрәнергә һәм үзебезнең тормышыбызны мөмкин кадәр шуңа якынайтырга тырышырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тормышы барыбызны да гаҗәпләндерерлек һәм барыбызны да үрнәк булырлык. Ул беркемне дә ачуланмаган, беркемгә дә авыр сүз әйтмәгән. Аның холкында, сифатларында кичкенә генә дә начарлык табып булмый. Әнәс радиллаһу анһу әйтә, мин Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә 10 ел хезмәт иттем. Һәм инде ул миңа бер тапкырда уф дип тә әйтмәде, ни генә эшләсәм дә ни өчен булай эшләдең дип әйтмәде. Әгәр дә мин бер нәрсәне эшләмәсәм, ни өчен шуны эшләмәдең дип әйтмәде. Бүген инде төрле вазифаларда кемдер җитәкче, кемдер инде буйсынып эшли, һәм җитәкче кешенең шулай 10 ел буе сабырлыгы җитми торгандыр, ачуламый торган үзенең кул астында эшләгәннәргә. Һәм Энес радиллаһу анһу 10 ел хезмәттә ул миңа бер тапкырда дип әйтмәде дигәчтен, эшләмәсәм дә дигән сүзләрен әйткәч, ул нәрсәдер тыңламаган дип уйларга кирәк түгел монда. Ул әлбәттә инде ул әйттермәгән. Ул ягыннан да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтмәгән. Ансы шуңа күрә безнең буйсынып эшләүчеләр дә кемнәр һәр вакыт буйсынуда гына эшли ала. Үзенең җитәкчеләр белән талашмыйча, кычкырышмыйча эшли ала. Һәм күпләрне күп вакыт эшсез калуына мәҗбүр итә, тыныч кына үз вазифасын алып баруга. Һәм инде чынлап та инде безнең бер-беребез белән талашуыбызда ил башлыклары түгел, бәлки үзебезнең әхлаксызлыгыбыз гаепле. Шулай булгач, башкаларны гаепләргә ашыкмыйк, иңелек үзебезнең әхлагыбызны яхшырту өстендә эшлик. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, чынлыкта фәхиш сүзләр һәм фәхиш гамәлләрнең ислам дине белән бернинди уртаклыгы юк, һәм чынлыкта исламда кешеләрнең яхшыраклары, күркәм холыклары, исламда яхшыраклары, күркәм холыклары дип әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм инде бүген кешеләр дөнья ялганлашканга батканнар, хәтта инде күзләре, күңелләре томаланган, дөньяда барган үзгәрешләрне дә дөрес күрмиләр, матди байлык арткан, техник яктан алга барган, хәтта җирне генә түгел, галәмне дә өйрәнгән бер вакытта әхлакый яктан кешелек чири, таркала, Раббысын онытып, динсез бер затка әверелеп, юкка чыгып, битеп бара кешелек. Һәм инде бүген тамак туклыгы матди тәэмин ителү, моңанчы күрелмәгән дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә булуга карамастан, кеше һаман да байлык артыннан куа. Һәм инде Раббысына мөрәҗәгать итсә дә байлык сорап, дөньясын кайгыртып кына мөрәҗәгать итә. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нинди генә авыр вакытлар булуга карамастан, дөнья малы сорамаган, нинди генә әхлаклы булуга карамастан, ул әхлагын яхшыртуны Аллаһ Субханаһу Тәгаләдән сорап дуа кылган. Сахабалар еш кына аның Аллаһумма ахсанта халқи фа ахсин хулуқи дип, ягъни я Раббым, син мине яхшы сурәттә халык кылдың, инде минем холкымны да күркәм итсәң иде дип Аллаһ Тәгаләгә сорап ялварганын күргәннәр. Энес радиллаһу анһу риwayat кылына, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мәрхәмәтле кеше иде. Кем генә аның янына килсә дә, әгәр үти ялырлык булса, улаңа вәгъдә бирә иде һәм үти иде.
Bir vakit namaz başlanığı haber itilgeç, onun yanına bir vedevi garip geldi, hem iteğinden tartıp, "Mine kereklerden bik az kaldı, hem olarını unuturman deyip korkam" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bilen gitti, onun yumuşların bütün üstünde ötedi, hem kilip namaz okudu dedi. Biz tiliyiz mi, tilemiyiz mi, öz aramızda da көркем құлықларымызны нығырақ яратабыз, нығырақ ихтирам етабыз, оларға нығырақ шанабыз. Һәм көркем құлық біздің тұрмышымызны бизеп кенә қалмай, ол біздің иманыбызның ни дәрежеде югары икәнлегендә күрсәтә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Әкмәл муъминина иманан ахсанухум хулуқан." Мөэминнәрнең иманлы камилләрекләре көркем құлықлыларыдыр. Hem күпмегенә иман турында сөйләсәң дә, күпмегенә инде гакыйда турында бәхәсләр алып барсаң да, күркәмрәге, күркәм холыклысы дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Күп белгәне дими, күркәмрәге ди. Һәм инде без адам баласы күпмегенә дөньяга алдансак та, беребез дә мәңге калачак түгел. Һәм бу фани дөнья үзенең байлыклары, зиннәтләре белән bir gün onun dünyanı biz kaldırıp gidecekmiz, baki dünyaya мәңгелеккә күчәчәкбез, hem şunu unutmasak idi. Кайсыбызның kim икәнлеген билгели торган көн турында ешрак уйласак иде. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтә, кыямәт көнендә минем үлчәвендә күркәм холыктан да авыррак нәрсә булмас, hem чынлыкта Аллаһ Тәгалә әшәклек эшләүчене сөйми. Кайберәүләр гыйбадат белән мәшгуль булып, үзләренең әхлакларына игътибар итмиләр. Бит көннәр буе ураза тотып, төннәр буе намаз укучы һәм шул вакытта күршләрен рәнҗитүче хатын турында Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям аның урынын уттады. Гүзәл холыкка ия булучылар турында ул әйтә, güzel huluklu kişiler, şu güzel hulukları bulu sebeple nefil urazları tutuşlar hem kişilerin gıbedet kılışları derecesine küterle alırlardı. Hem biz indi biliriz nefil gıbedetlerin, nefil urazlarların tutuşlarının indi ne kadar yukarı derecelerde ikenliklerin hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta güzel huluklar şular derecesine küterirler diye ayta. Hem indi bu İslam dinin başlaganda indi aytamiz indi ul көркем hulukka аңа yerip күпме kişiler İslam dini kabul ite. Indi İslam dini nıgı başlagaçtın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hulukka, ahlakka münasebette niçik bulgansın. Hem indi Vizantiya patşası Irakli'nin tarihlardan küplerimizi küplayındı. İslam dini turunda nıgırak tanışı için şul yaklarda yürgen Ebu Sufyan'ı üzerine çakıra hem sıraştıra. Ebu Sufyan ağırgaydı. Ул, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям, bir Аллаһка гына итагать итегез, аның белән бер рәттән башкага итагать итмәгез. Һәм ата-бабаларыгыз әйткәннән, аның белән бер рәттән һәм ата-бабаларыгыз әйткәннән баш тартыгыз ди. Һәм намаз укырга, дөресен сөйләргә, игелекле булырга, һәм туганлык җипләрен сакларга кушады. Күргәнебезчә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ничек анда Эфиопия патшасына баргач әйткәннәр ислам дин турында, аның турында hem indi ul Medine'ye koşup hicret bulup indi İslam patşalarına türlü hatlar bilen müracaat etmeye başlagaç, yani devlet olarak İslam dini formlaşa başlagaç. Bu vakitte da ahlakka Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem az gına da özünün münasebetin kıymetmeyi. Hem indi şundan Ebu Sufyan'ı tınlağından sonra Irakli'ye ite, eğer de sen dürüst söylesen ul hiç şeksiz min iyi bulganlarga iyi bulacak. Min onun kilesini bildim, lakin sizlerden son bulaşak göz aldına getirmegen idim. Eğer de min onun yanına barıp teşekkümünü bilsem, hiç fiksiz onun bilen uçuraşağa tırışıp ayaklarını yuvar idim di. Hem indi Irakli Ömer radıyallahu anh vaktinde mine şu eytilgen sözlerden son küp de ötmeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafatından son 3 yıl ötkeş ılatırgandır indi bütün Suriye'ni şu Şam zirlerin özü eytkençe min iyi bulganlarga ul iyi bulacak diyenlerini indi Müslümanlarga kaldırıp gite. Hem bütünüsü Müslümanlarga niçik eytirip eyte Iraklı şu eytirip bu anıqa bulacaktı. Hem şındakta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti koluna köşe Suriye. Şu söyleşudен soň bir neçe yıl içindegine hem milletler yoksa bulu sebeplerine olga giteler. Hem ahlakları bozulu sebeple ortaya kolalar. Hem indi niçik gene biz başka yerlerini alıp karasak da bugün günde var biz örnek alatırganları, yaxşı ahlaklıları,
Qaysıgına men indi birsin de sonap etip görsetmeyim. Elbette indi barımızda hem indi biz görüyoruz şehirde bizim köpküne milletteşlerimiz siktilarga yürüyor. Hem biz aptırıyız, nigalar şuşunda İslam dinini taşlap siktilarga yürüyor deyip. Siktinin ol reklamlı ilişki var deyip aytganda iňelik. Olar körkem ahlak bilen hem kileler ya Müslüman tuğanım, min Müslüman deyip başlar üzerinin sözlerin. Hem indi yaxşı ni bilen aytdiler. Hem şuşu yaxşı ahlak maskısı ostunda üzerinin siktilerini toratalar. Olar da şuşu yaxşı ahlakını kullanalar. Hem indi kişi şuşu siktinin ikenin bilgende fatirsiz kolgan bula, bir mal mülketsiz koyulgan bula, gailesi torkalgan bula, ya ol indi ule, ya üzerine üzü kul sala, ya okuldan yaza. Şunuk bilen bite, bütün siktinin reklamılışı bite, hem şunun bilen sikti de bite deyip aytganda. İslam dini ol reklamlı üstüne oturmay, körgenimizce nişik ittirip indi bulgan bolsa, hem bizimizin burungu babalarımızga gına köz salsak da, onlar da İslam dinin öz irikleri bilen kabul iteler, bir nevi soğuş bilen mecburilep tügül, idel buyu bulgarlarına İslam dini ile öz irikleri bilen. Hem İbn Fatlam kilgende onda indi meşitler işleytirgen bula, ozanlar eytletirgen bula, medreseler işleytirgen bula, halk okuytirgen bula. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge peygamberlik irişkende dünya bilen idare ettiler Farslılar hem Rumlular. Dünya onların hatta kulegelerinden de korkup dururlar. Şundi güçlü, dehşetli devletler bularlar. Bugünkü Rusya, Kıtay, Amerika gibi. Hem indi zamanına göre boy hünerli, askerleri kamilleşken, üzeri ilimli hem magrifetli, tertipli bulgan bu devletler, bu iki devlet Vizantiya bilen Farslar indi Hicaz dağları arasından çıkan hatta üstlerine kulmek de tigip kiyebilmey turgan garipler ge jingileler, onların kul ostlarında kolalar, ayak ostlarında hem indi onlarga buysunup turgan bular. Bunun sebebi Rumlular hem Farslarda ahlak bozulgan bula. Gariplarda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen ahlak eli yangağına toralgan, onun saf vakiti bütün kişini gajeplendire turgan vakti, bütün dünya şuna göre kıskagına vakit içinde Medine'ye köşüp hicretinin 30-40 yıllarında indi Osman halifeler vaktinde indi Kıtay'dan alıp Yapon dengizinden alıp evetirge bula, Afrika'nın dünyasına kadar Atlantik dengize kadar taralgan bula. Hem bunun sebebi fakat şu İslam dininin kurkem hulukka dayangan buluğuna. Gayşe radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakını deyip sıragaş ul Kur'an'ı yedi. Hem bugünkü halkımızın bakıtsızlığı, ümitsizliği onun ahlakı bozuluda. Halkının ahlakı özgermey turup, cemiyette yaxşı yakka özgeru bulmayacak. Güzel ahlak fakat İslam'dağına. Çünkü Allah Teala bar nerseni de İslam'a yaraklayıp kine yaratkan. Bugünkü günde nindidir cemiyet tüzüp kine cemiyetini selametlendiru ul utopiya, yani boş hıyal. Ul turmuşka aşmaz boş hıyal. İlden nindigine cemiyetler tüzülmedi. İçkişilikке karşı balalarını yakla, vatanına başkası da bir küp cemiyetler tüzüldü ama faydası yok. Hem bulmayacak da. Çünkü İslam dini bütünüsün öz içine ola. Her birimiz özümüzün ahlakımızı tüzetse bu problemlerin birisi de bulmayacak. Hem indi türlü cemiyetler tüzülünde kiregi de kalmayacak. Hem Usa bin Şurayk radıyallahu anh'den rivayet kılına bir vakit biz hiç de silkinmişe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge oturduk. Hem bizning birimiz de bir sözde indeşmedi. Şul şak onun yanına nindidir kişiler kildi. Hem Allah Teala kullarının kaysını nıgrak yaratay deyip soradı. Onlarının kurkemrek hulukların deyip cevap verdi. Yani Allah Teala kurkem huluklarını nıgrak yarata. Hem indi ne kadarına sen indi dini bulup kurunsan da, ne kadarına ibadetlerini ütesen de, hem indi Allah Teala'nın mehabbetine erişu için kurkem huluklarına gerek. Bugün günde indi, özümde indi karşınızda basıp duram. Babay, min de yaşaydım, min de babaylarını hatırlayayım. Hem indi bugün gündemine yaşlar var. Aylar boyu, yıllar boyu vakıda öğrenirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zatın, sıfatın öğrenirler. Ama indi ahlakta bir de görünmüyor. Mina bunu çalıştırın eytesim ki bizning babaylar vakıda bizge öğretmediler. Bizning babaylar.
Hem indi elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl vaktin Mekke şehrinde Allah Teala'nın birligine, barlığına tanıtığı için ütkere. 13 yıl vaktin. Ama ol bir vakitte da min sizge dürüst vakıda alıp gelir için kildim deyip aytmay, belki min kişilikке kurkem huluk alıp gelir için deydi. Mena şu kurkem hulukka kire bütünüsü de. Şunlarga göre biz indi Allah Teala'nın barlığına şammışa üsmedik, şanıp üstek. Hatta Ebi babaylar suraşa başlasan da bizni aşulanlarıydı. Ne kadar sura başlasan belki sugarga da mümkün bulganlardır. Suratmılarıydı, üretmileriydi. Tevhid turunda, ni turunda. Biz biledirik Allah Teala'nın barlığın, birliğin, kurkadırıyık. İndi gamel gıbetin. Temen şaklarda buldu Allah Teala kişirsin. Emme ahlaki yaktan qaraganda ul halk bilen, mine bu Ebi babaylar halkı bilen, bugünkü halk jir bilen kuk arası. İkisi iki türlü. Eğer de onlar dini bulmasalar, şulay bugün ayttılar, onların dürüst değil, onların dinleri tıklay bulay bulgan deyip, eğer de bizim Ebi babaylar dini bulmasa, biz bu namaz alında oturmasıydık. Biz fakat oturabız. Şu bizning Ebi babaylar dini bulganга gına göre. Biz şularının dan alıp kalgan ko'ngilimizdagi iman nurlari bulganга ko'ragina o'tiramiz. Hem indi biz aytganimcha dinsizlikda bo'lsak da bugungi kunda dinga kirdik. Indi kishilar qaraylar bizga masjidga. Indi sening hatta mulla bo'lganга qarab da tugul sen masjidga yurishing ekan. Ular bizdan ko'rga tili yaxshi axloq, yaxshi xuluq. Hem şunlara göre de biz onu kişiye eriştirge eriştiriz. Şunsuz biz İslam dini tarata almayız bir nişikte. Hem indi şuna göre Allah Subhanahu Teala hemmelerimize kurkem hulukta bulun nasip kılsın. Birbirimizge yakşı münasebette bulun nasip kılsın. Hem indi ailelerimizni şulay ettirip dürüst terbiye birini nasip kılsın. Hem cemiyetimizin İslam dininde bulun. Kileşekte birge bulurlarımızı Allah Subhanahu Teala nasip kılsın. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء